দাবি পূরণ করো, পূরণ করো, পূরণ করো। আমার দাবি পূরণ করো, পূরণ করো, পূরণ করো। পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। শেখ সিদুল এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। শেখ সিদুল কার্বি আংলং লং লে, কার্বি আংলং লং বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। শেখ সিদুল এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো। শেখ সিদুল আলো পঞ্চায়েত के बीच तुम रखे, শেখ সিদুল আলো পঞ্চায়েত के बीच तुम रखे। পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। শেখ সিদুল আমার দাবি পূরণ করো, পূরণ করো, পূরণ করো। আমার দাবি পূরণ করো, পূরণ করো, পূরণ করো। পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। শেখ সিদুল এলাকার পঞ্চায়েত নির্বাচন বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো, বর্জন করো। কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল 1 নং Duaramla konstituensi dak Duaramla henlo lapen nili tum dak pini tengkaralang sulong CM Tuliram Longhang lapen MLA Rupsing Teron lapen lokal IM Provaton Rotoro ami phike kai nang ko kelalo athema non penop diglo non la second phase ponsait election 6 schedule alo nang abi ko pothak sinli tum pini chesong nang koklo lapen alang tu ami phi bisame alang tum bang thom ami phi bisame nil tum kai ponang koklo lasi athema nil tum ladake with documents athema 1975 Assam Gazette notification da pakrai yelo lake Assam Gazette notification record lo allo lo lasi Assam Gazette notification Assam Gazette mane raspatra lo Assam Gazette mane lake si legal documents lo official documents lo ele tu aphan la an ele tu aphan arong ele tu aphan ang packet nang PR fisame ele tum 60 dola lo alang tu arong nang par lo lapen 60 dola lo ponsait ngai bi lake comment tu ne fisame nil tum kar bilo chali asong lapen dak nil tum doram la ahwar arat ke nil tum comment tu ne same chekroin thek the lapen labang so putha ke nil tum chunchetik lapen Karbi Anglong Autonomous Council tum anu kang thong chikrong et anu kang thong chikrong et ame kabi chikrong et ele tu malongri hawar apat sirai kom dekhe ele tu malongri hawar apat nona par lu ponji wolang tu kabori lake ele tum ningduk meme ele tum Karbi Anglong ala tu aphan election pahai lo ele tum ME council election MLA election MP election pahai adlo sidame piniani labang sop ponsait election ele tum 6 schedule alo nangabi lapen election campaign arong apalo ponabangke ele tum command tu ne besame ele tum mangke alang tum labangso lahai alang tum arju meme alang tum chedon kachedon tong dok do jale matha meme lasi dipudang kebukang tum mangalalo lasi 6 schedule alo ke 6 schedule autonomous council alo ke ponsait election ke nang biu ne lasi labah alang tum kupi bosi insam dem lo alang tum tong labangso long lip phelange chejore lo ma puta arju meme lo lasi Posim Karbi Anglong Pini dak niritum 1 nong Duaramla constituency ke parlo dak tengerlang so ahithialong ilitum kachotoidun IM akai Probat Chandra Taro lapen MLA Rupsing Teron lapen CEM akai Dr. Tuliram Longhang alang itum bange thom aphan niritum dak tengerlang so ahithiang bong ami phi kai ponang kok lo kopia thisi ami phi ke kai ponang kok athe bulodang ke lake isi ning duk mimi alam ke lahen lo dak 6 schedule arlo 6 schedule arwai kangar lo panchayat election nang biko lahen lo ning duk mimi alam ke lapen ili tum phan kana hok bik alam theke lahen lo 6 schedule arlo ke constitution along ta ning tok anglo pardak vaidak tok anglo 6 schedule arlo ke panchayat ke lake biune applicable kali mane dak ke biune panchayat election ke 6 schedule area arlo ke pulotang ke non dak ke Karbi Anglong district arlo 6 schedule council arlo se panchayat election plan district plan se dak nang campaign lo da election ang bikok lo la pena dak a candidate ta endun bahini candidate ta dak itung Karbi Anglong mani phanta pek mondelo lapen isi kanok the dungel alo ladak panchayat ke parlo mane kopilo lake Assam angkang nang parlo delo ke Nogang district se dake Karbi Anglong border ke lake nang kaprak lo nang cerai tider lo lahen lo CM Tuliram Longhang lapen tim Karbi Anglong tum longle inci si pipe bukan engje ke lake la non ke lake panchayat election nang bikok ke lake along le phelang apil phese ba cerai dera ting lo
athema lake democratic country dake votaram se dake kibidun lo botang ke lake ami thangalong ri cheplang lepo lapen non ni tum demand ke lalo non second phase election panchayat election dak duaramla loke jara bidi pen dame ajara bidi pen dame CM Truram Ronghang lapen MLA Rup Singh Teron lapen lokal EM Prabhat Chandra Taro tum duaram lar lo mate la 6 dol liar lo ke panchayat election khang dun dek nang ye la non ni fight roxier ni la so jik lo non penap diglo la ni fight roxier ni panchayat election ke lake 6 dol liar abai kangar lo an ke lake khang thip dek ang pojong se khang thip un ep lo dang ke ni tum the dung ka che song mang ke ni tum deng pon tu nang kok po kalake jointly kadu we chingrum pes man che song lo dak KSA dolo lapen ke APHLC dolo rongasap dolo lapen dak duoram la arab dak kache song lo na che tudun lo